Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umfundisi uJali egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kobaba abakhona, obhuti, omama, abantu abasha no Sunday school kulihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Bazalwane lami ngokufakazela amandla kaNkulunkulu ngesikhathi umuntu ebengene emkhuleko we-21 days. Since ngafika bazalwane endabeni lokho ngena nje imikhulekwana le ye 3 days 5 days bengiqala ungena i21 days la endabeni. Ukuphenduka kwami ke bazalwane 2003 la ngangikhonza khona nakhona kwakuvunywa igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kwakunesifundo bazalwane esithi uma ungabenzanga u40 days abayi14 angeke uhlwithwe kulezo blandi bandla. 2003 ke usukela 2003 bazalwane sasingene 40 days babe2 unyaka mina ke ngizenzile ukuthi ngoba uNkulunkulu wayengathi unibekele u-o'clock ngicabanga ukuthi lapho sengizokushona. So bangena babe2 ngonyaka ngigijimisa aba40 days abayi14. Bazalwane into zikaNkulunkulu azijwayeleki ngoba lo mkhuleko esiphuma kuwo awufananga nala ama40 days benikade niwangena lapho kungathi hayi ubuhamba ngojwayela. Usuku lokugcina le21st belifana nele31st. Usuku nosuku manivuka niphaphama andilambanga, andiphelwa ngamandla, andihali, iroom lami lingase kitchen kuvele kusuke nje lokufrawayo kuninukele kabi. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ke bazalwane ngoba uNkulunkulu uyazibonakalisa ukuthi usentabeni, ukhona entabeni. Andisho ukuthi wayengekho la ngangikhona. Kodwa ngibuka umahluko phakathi kokuvunywa kwezono la ngibuya khona nokuvunywa kwezono la ngikhona, nomkhuleko la ndanikhona, nomkhuleko la nemkhosi la ngikhona ukuthi kube lula kangakanani. Izwi lenkosi lithi ke uNkulunkulu akamnikeza umuntu umthwalo anganakwazi ukuphakamisa. Bezikhona izilingo bazalwane. Hayi amadimoni ebefuna ungiqoba nangempama. Kwathi ukuthi ke inkazimulo kaNkulunkulu ayivumanga ukuba ndize ngiqhwatywe nangempama. Hayi ingane zami lapha endlini bezitshintsha iminyango yokungena benze singasahambi kulo mnyango phambi kweroom lami bazobengena ngapha yaphume ngapha bangene ngapha. Kunesibuke lapha nibabone lapha esibukweni hayi. Ngidlule lapho ngibona hayi uSathane bagibele bengikhuluma nomunye izolo. Ngimchazisela ngendaba yenyama nomoya lithi uyazi ukuthi uSathana nje uSathana nje angeke eze la endlini azongilinga efaka ijasi elimnyama efaka impondo uvela bheke nje ukuthakathaka ngamsebenzi lapha kwenu babini angene asebenzise wena kimi. Bathi oh mama dathi kanjalo sisi ufana noNkulunkulu inkazimulo yakhe ngezikwazi ukubona la ekhaya naye usebenza ngomuntu kunjalo. Mathi izwi lenkosi aqondene nenyama negazi sibhekene nemimoya kuthi into enjengaleyo. So ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi kuba khona sometimes ukuzisizela endleleni. Ndangena kakhulu amagumbi ndandisemncane ndali kuma40s ngaleso sikhathi manje sengikhulile sendi-over 60. Nkosi yami kuzakwenzeka kanjani? Kodwa uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu ongabali iminyaka yami ofuna simkhonze size sifikelele ebuntwaneni. Ngosuku lwesihlanu sikhona la enkonzweni abazalwane masibezwa befakaza ekhaya lezwi ngeziphiwo. Nami uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi khona waniphakona nangathi nje uba kunsibande ngambona ngimhage ngimqinise isiphiwo into igift yami uNkulunkulu wazongifakazela yona ngalomuhla wesihlanu. Kuphindile ngomhla we20 ingathi ngilapha eroomini ngathi ingane ziyangibiza kunomuntu okhona egate ungiphathele ibox elisquare elingumedium. Leli box libhalwe ipresent yami lena libhaliwe la ngaphandle take a lot. So ngisamnxusa kuNkulunkulu bazalwane ukuthi
ikuphi lokhu okubuningi okukhona kuleya bhokisi, ngoba ndingumuntu ndisenyameni ngicabanga ukuthi mhlawumbe kokuhle kodwa ukuzonza inyama yami ihlala inamile or ithokozile, kanti okukhona kula bhokisi mhlawumbe kungabiza ukuphila kwami, kungabiza nokuthi ngishiye ikhaya lami, angazi. uNkulunkulu owaziyo, kodwa ngisafuna nikhuleke ngilanda ukuthi lwa medium box bekuthiwe take a lot kunani lapha ngaphakathi, ukuze ngikwazi ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu ngingahambi ngenyama yami. Bekungumhla we-20 between umhla kuzofika isuku lwange-20 ngibe nombono ingathi ndisemzini kaBaba uNsibande eRichards Bay, ingathi nami ndiyaphithizela laphayana. Ndiyakusaba ke mina abazalwane laphayana, hey ndiyaphithizela laphayana, ngiyaphithizela nami ndiyaphuma ndiyangena. Mase ndiphaphama noma beningeyiyo le age yami, bendingane, kwafika nje emqondweni wami ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uyandifakazela ukuthi ndizalekile ekholweni. Angazi bazalwane bakhona mhlawumbe bangachaza kangcono, kodwa nje indlela engikusaba ngayo andiphinde ngifise nokufisa uya lapha kwaBaba, ngoba ndibe ndingazi ukuthi ngingabhekana kanjani noBaba. Ndibe ndizibonile idimoni nje nabazalwane, uJesu Kristu inkosi. Kwathi ke ngalolu suku lokugcina kwanomhlabeleli ohlatshelwayo kamnandi othi uNkulunkulu usisiqalo nesiphelo. Zange ndiyivele yatyhuni leya, kodwa ibiyithu nje eyahlukile ukuthi usisiqalo nesiphelo. Kuthe ngesuku lokuqala siphume emkhulekweni, azaqala izimpi bazalwane. Kwafika usisi omncane ethwele izandla enhloko wathi mama kusithunyelwe le-EVN kuthiwa ikhaya lethu lithengisiwe, so kufuneka siphume nge-month end kaFebruary. Ndanokukhathazeka, kodwa kwangathi kunomuntu ongikhumbuzayo ukuthi uyakhumbula uBaba uNsibande ebethe emveni komkhuleko uSathane uzozibhaxabulela kuthini. Hayi, ngadlulisa abazalwane, ndaba nalokho ukuthi hayi uNkulunkulu uyasazi lesi simo esibhekene naso, ngoba elethu ikhaya bekufanele ukuthi liyaqala liyakhiwa. Maseza kwakhiwa ubhuti wabona ezinye izinto ezingekho right, kwacaca ukuthi akayifuni le ndawo, nasi ifuna enye indawo. Izolo bazalwane bafikile abanikazi bomuzi, sisi nje oseseyanga yahamba nobaba wakhe nosisi wakhe omncane, andibona ukuthi abanayo umama. Sisi nje onombele unothando lwabantu, wathi hayi mama ngamaphepha nje ashoyo ukuthi iphuma next month, thina ngeke simxoshe. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngoba phela benine-stress ukuthi ngizothutha nempahla ezingakayana ndiyorenta, phinde futhi maseqedwe ukwakhiwa indlu phinde nithuthe, angisenawo amandla. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ekumkholweni uyasilwela ezintweni zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu nokunimangazile bazalwane bosenifikile la enkonzweni. Manje ngivula ifone ngithola iWhatsApp kabhuti uthi ucela i-keyboard. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba beningasamazi ukuthi uthunjwe kweliphi ibhakeli. Ngibonga uNkulunkulu osikhulisayo lana ukuthi uNkulunkulu akakhulu abantu bakhe ababotshiwe. Ucela i-keyboard, alibangasabuza nokuyoyishayela kuphi. Ngibonge nje ukuthi i-keyboard zakhe besezihleli nje lapha endlini zisisithombe sento engingayazi. Ndayiboleka ke enye ndathi ngicela aniboleke ndipractice kuyo. Ngiyaqala ke bazalwane nje abesemkhulekweni bensenza uqala, kodwa akunandaba. Ngibonga nje ukuthi ucela ukuthatha i-keyboard. Ngambonga uNkulunkulu baba ndiyabonga. Angeke ndisuke kuNkulunkulu noba imvula noba iziqhwa noba kungaba yini, noba indlala noba ukuchiswa noba ngumlilo noba yini, ayikho engandisusa othandweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi.